Menteri Ketenat Animal Husbandry ba ALH ila Plie ke Jaka Tylliat Sying jongka yai Kershan Cluster Farmers Producer Multipurpose Cooperative Society metakas ngi hatir so Bhoi district. Kani ke Jaka kadai ke belabai tingka dak Meglaya Basin Management Agency but hagane ke jing Plie perda la rakiru ya ke jing dap license jong kani ke society. Kinong ni sebenta ki bapau ki kentup I ba Charles Marngar ibade MLA but MDC jong Kamawati constituency but MK Kharmudai ibade district project manager but ki ki long he nakatna horticulture. Sying bagi-bagi dia ki produce ki jong pi bapidon ko mabay la pauna mahal swatron keleng saudong dia produk jungi bagidan kum no ban add value dan lagi oken you new Sying using lelai la don lupa ke medicinal value the medicinal values balade lupa dawai dah kepada ke jeng kami ke jeng dang ke jeng kot ke jeng kia ke jungi Ka thrang ban cluster